Bharatiya Janata Party asotum pen arniva amat mass joining pardun dron apor ahut kidamtang theriponi phai krehiniar nide thotsatami langpher constituency akang Gaon mati rong mona thoyalong BJP Mass Joining pamanpon Anaru por phai hinia por pen ke pamanpon bangso mailong alhisar paman pen KACCM Dr. Tuliram rong hanga chetong tunalong Moda Pradesh IMP Vivek Sahu Pendanglok, Agriculture Board Chairman Mohan Tiso, EM Tilotuma Hasnu Pendanglok, keongdung atum chetong dun rinti. Bangso mailong EPHLC Congress along ke claimship aradatum kadukavi don parhini susierat BJP along chepok dun rinti. Bangso hut CM rong hangkaning jepon ke arniva amatsi nilitum along bangsuria radatum kaprek asong pen bangsi nang chipok tunlo lasong si pini ladak sidami don pharo ke thomarat BJP along nang chipok tunlo pusi ning jepon adon bang don pharo ini apa abuters bang kondong do ini adon si don pharo ini plus aso don atum ke SLC dan Congress COC pini BJP party long nang chipok tunlo laso ke deng jang chu pamai ini program lok si long pido sita long thomang ke long ni bang ini postpone nang ko lo enap si claim ko di fulong tame APSLC la Congress tu nang join yun dolang masih enap lo lake apen ke weskar biang long ta enap along apek adim APSLC la Congress tu joining program do aben non hata adap baji ke thom pen juje monili bang ranta nili banglo long da Congress la pen PSLC atung penana bang khubang phiatum dangwang si BJP party long na chip okton long BJP aso atum kar biang long arara kar I hemprek along long nang ji pupen ajok kidam tanga pora hut parliament along article 244A private bill ponpo Sita Congress atuma bangke nang ke pasik sak dunlo. Sita nil tuma bangke nang vekchi pusi non puthot parliament along article 244A private bill upon to poputa ninje pontu. Claim la private to ji upon si private to long te hemprek along non gena tum data penap tame autonomous sida bill chu aprang da February 6 ni private bill ni tum place lo ban lo business of this long include sita Congress tum pasik sak yo ini pen hoda so bill da place la pen up laptop ta ko so bill bang ke ko pen up sing bai phan speaker bang hukum pilo sida Congress tum ko son ne sing bai ya ba sai long ni long le pen up si sir me thang government private bill kon nang ko la ke sia bill la ron du ko posi ke pon lo la ke pon je ro ladak me thang government ke to MP tuman da ke pon beleg a bill ke pon do News report KTV News